來講，1986年4月2日，烏克蘭車諾比是發生人類史上上界嚴重的核災。這個核電廠到今嘛是繼續面臨俄烏戰爭的威脅。去年2月，羅西亞的無人機去拍到核電廠的風火大，就驚輻射會流出來。今嘛車諾比核災是未滿40天，烏克蘭的民眾匯集來悼念，呼籲世界愛來重視戰爭所帶來的核災風險。基輔居民聚集佇車諾比紀念碑前放青花，默哀悼念佇車諾比核災中犧牲的電廠員工甲消防英雄。40年前的透早，車諾比核電廠4號反應爐佇安全測試的時陣爆炸，放射性物質隨飛去全歐洲。當時雖然有緊急興建照管夜間，不過過了10年來，已經有幾落千人死佇相關的輻射疾病。生還者若想到爆炸時陣這個情形，甲當一個想起來還閣真清楚。Момент взрыва меня взрывной волной отбросило, и крыша упала на 12-ю отметку, и я получился как в палатке. Вот. И, закрыл глаза, открываю глаза, смотрю вверх, звезды. Ощущения, конечно, ужасные. 這是這個歷史傷痕當面臨之前了後上嚴重的軍事威脅。2025年2月，一台羅西亞無人機擊通新照管，也就是叫做新亞扎結構體的半圓形防火塔。雖然目前無偵測到輻射外泄，不過留落來的破坑，在這麼高的冬天，敢會當臨時修補。Основні ризики – це військові ризики, тому що над зоною відчуження і в тому числі над об'єктами Чорнобильської АЕС періодично пролітають. 除了戰爭威脅，防火塔生鮮這個問題嘛愛緊處理。目前維修費用有5億歐元。在核災40週年的時陣，車諾比已經不是歷史，是需要全球共同守護的核安防線。公視新聞田偉仁、吳其昌編譯。